uma kuukuthi bafowethu akufanele umuntu adle igobongo mekholwa kufanele lokho bafowethu sikubeke singesabi kungenzeka mhlambe nani ukuthi kukhona okunye eningafisa ukuthi nikuveze ngokwenkolo yethu sikholelwa laba abantu abasithumile uma ifika kimi ekhuluma nami ngingazakwenza lokho angithume khona akeze ukudinwa yini ahambe aye ngongaphambi kwami ngiyakuzwa ake sithi nakuke manje angithweni uyasho ukuthi ukholelwa laba bantu abalele uyafika manje uthi iphuza utshwala anganukholelwa bona uzophuzana utshwala umuntu okwazile kumlalela ukuthi umethi idla igobongo utshwala bona uzophuza yini ake mbaza sikhuluma ukuthi kuqala yini umuthi manje mina ngibuza wena njengomuntu osiphethe yini umuthi ngibuza nje bokuwena nje umphethe walo ukuthi no kufuna sicacisele ababukeli nabalaleli bempunga yesintu yonke into ekhona phansi komthunzi welanga ivela enhlabathini even kwathina siyinhlabathi kufanele lento sibe nje manje iqonde ithi ngqo ayikho into ekuthiwa umuthi okukhulunywa ngawo esontweni umuthi omumbi okubulala thina sidla amadumbe esontweni sidla ubhatata esontweni sidla umbila esontweni zonke lezi zinto zivela enhlabathini uma umuntu ezokwenzela igobongo ekwenzela ngendlela enokuhlambuluka uyangizwa ngithini manje ekwenzela ngezithako ezivela emhlabathini kaNkuluNkulu lihlambulukile nje iqonde ithi ngqo ngoba nawo amagobongo ahlukene likhona igobongo ngalibalekele kunjalo akhona amagobongo ongeke uzwabalekele so ile futhi icacisa ukuthi iliphi lelo ungalibalekela kuyenzeka babunhlanzi mnewethu ungenwe kuthiwa ungenwe umuntu kuthiwa umuntu oyishimane asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokhethe sento amavasha bahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungaye sento Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kaNdaba hayikhona yasuke yahlala impungu zihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela Ndaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga kwathi angithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka shaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni angibingelela umhlaba wonke nasendaweni zokulakamba kufinyelela umfanekiso oqoshiwe ibizo lami ngumlekelelo umfoka mbanje kade ngihambi ngedwa namuhla ngihamba nezinsizwa Zwide ngibingelele abathandi nababuki bempunga yesintu TV lo bingelelayo umfoka Zwide unximalo omkhatshwa ondwandwe ngibonge kumne wethu ithuba lokuthi ngivele nami la kwimpunga yesintu mne wethu wazisho manje uzithakazela kanje ya mne wethu unhlanzi asikubingelele sikwamukele kwichannel yethu enkulu manje nami ngithi ngibingelele ekubabukeli nabathandi nabalandeli bempunga yesintu bonke endle nasenzansi siyanibingelela sohonhlanzi umathabzo lodonso nyathikazi onhliziyo sokhavuzelo umzazelo kwaqaqaqa phuma ejeni ombulanga siyabingelela nonke sithi sanibonani kade yagcinana haya sibonge kakhulu nalapha kukhona umkhulu Phewa mne wethu asikubingelele sikwamukele kwichannel yethu enkulu impunga yesintu TV asibingelele kubabukeli bempunga yesintu sibingelele nasesigodlweni emphela Ndaba sibingelela amakhehla khona ogogo bakhona bonke cha sithi kuyintokozo nathi kuba khona nani ekhaya namhlanje siyabonga namhlanje na emphela Ndaba sididiyelwe ngenye indlela ngiyathemba ukuthi umbukelo wempunga yesintu TV uyazibuza ukuthi kazi kuzokhulunywa ngani njengoba kuphethwe umuntu la owathi mefika wazositshela ngemvunulo kwaphinde kwaphathwa umuntu osiphizwasho kwaphinde kwaphatha umuntu futhi naye osilekelelayo ngokwesintu ukuthi ngempela kuzokhulunywa ngani bane wethu angibonga ukuthi nivume ukuthi sihlangane kanje
ngelinye ilanga ababukeli bempunga yesintu TV bazosithengela ama mic aseqophelweni eliphezulu hayi la umkonkothelo ngiwalindeleke njalo ababukeli bempunga yesintu ukuze umsebenzi sikwazi ukuthi siwenze kahle ukhulu umsebenzi ngiwalindeleke nje ama mic siyacela siyimpunga yesintu nisithengele ama mic aseqophelweni eliphezulu laba newethu khona inkinga angifuni ukuthi sibuke isonto elilodwa iGlory of Church ngifuna ukuthi sibuke nje amasonto wonke amasonto anemithetho yakhona abantu abaningi uma besemasontweni uthola ukuthi kukhona izinto zasekhaya emuva ekufanele ukuthi bazenze kodwa la ngifuna ukuthi sigcile khona ngifuna sigcileni kulento emoya yabantu abadala embatha umuntu nangumuntu uyakholwa kakhulu usesontweni uyayigcina yonke imithetho yakhona kodwa manje kufanele adle igobongo nangumuntu uyakholwa kodwa manje kubo kufanele ukuthi utshwala bugaye nangumuntu uyakholwa esontweni uyayigcina yonke imithetho yakhona uyilunga eliqavile esontweni kodwa kunezinto zasekhaya ekuthi makukhulunywe esontweni kubonakala ukuthi ngokwenkolo into ethile ayifuneki utshwala awubuthinti ngomlomo kodwa makuthiwa kugayiwe ekhaya kufanele aphungule umuntu ofana naloyo banewethu wenza njani ngoba la kwimpunga yesintu TV silapha abantu akufanele ukuthi sikhulume inkulumo ezoba inkohliso kubantu ngoba siyababulala uma kuukuthi bafowethu akufanele umuntu adle igobongo mekholwa kufanele lokho bafowethu sikubeke singesabi kungenzeka mhlambe nani ukuthi kukhona okunye eningafisa ukuthi nikuveze okungaba yinkinga uthothi izibhekana nabantu abakholwayo namhlanje ngiyafuna mina ukuthi sibe laphe bafowethu sifundisane sabantu ukuze kusasa konke esikwenzayo kungeke kuphenduka isinengiso emathongweni asemakithi ukuze sothi masihamba indlela nempilo yethu ikwazi impilo ukuthi iqhubeke phambili mhlambe nje uma ngingaqala ngazi ukuthi ngiqale kuphi mhlambe mnewethu uma ngingaqala kuwena lazwide nanga umuntu uyakholwa asithi senze isibonelo ngawe naku uyakholwa ngifuna ukuthi lento uyikhulume nje ukuthi wena mangathiwa manje kusasa yidla igobongo leso simo ungasibuka kanjani into leyo engakuphatha kanjani mhlawumbe kungalula kangakanani ukuthi ukwenze lokho noma kunganzima kangakanani ukuthi ukwenze lokho ngokubuka inkolo ukuthi njengoba ngumuntu okholwayo akukho lula ukuthi ngenze into efana nale mangathiwa nje manje kusasa uvuka nephupho kufika ikhehla lithi kufanele mfana ungidlela igobongo elithile lokho mhlawumbe ungakuthatha kanjani ngiyazi ukuthi ukuphawula kwakho mhlawumbe ngamsiza umbukeli wempunga yesintu TV mina uma kufanele udle igobongo ngingaya ngiyolidla igobongo ngiqede ukudla igobongo bese ngihamba ngiyohlambuluka ngoba ngokwami kwazi ngokwenkolo yethu sikholelwa laba abantu abasithumile uma ifika kimi ekhuluma nami ngingazakwenza lokho angithume khona akeze ukudinwa yini ahambe aye ngongaphambi kwami ngiyakuzwa ake sithi nako ke manje angithweni uyasho ukuthi ukholelwa laba bantu abalele uyafika manje uthi iphuza utshwala anganukholelwa bona uzophuzana utshwala umuntu okwazile kumlalela ukuthi umethi idla igobongo utshwala bona uzophuza yini ngoba phela kukhona umuntu othola ukuthi ngempela uyaphuza uthi uthunywe okhokho bakhe uzophuzana utshwala uma bese ubuye uzohlambuluka ukuthi ngiphuzile utshwala kade ngiphuzele okhokho bakhe newethu entweni efana njengotshwala kufuna ubuye ngasenkolweni siyakholwa yeah yes njengoba sikholwa ukuhamba uyokudla igobongo akufani nokuphuza usungena etshwaleni ugcile kubo uma athi angibuthathe mhlawumbe ukhuluma ngokubuthatha ngibuphuze bese ngiyabheka ngizokwenza uma athi buthathe ubuphuze bese uyabheka akasho ukuthi angiyodakwa
Mhlambe sizobuye ngicela ukuthi ke ngidlulele lapha kuNhlanzi sizobuye sibuye mne wethu ngicela ukuthi sidlulele lapha kubaba uNhlanzi baba Nhlanzi ngiyathemba ukuthi uyayizwa lenkulumo engiyibuza umfokazwide hayi futhi izibi ishubile naku kusasa kuthiwa hamba odla igobongo uyakholwa yeah kuba kanjani kuwena asikhulumela amakholwa general not ibandla elithile amakholwa wena baba Nhlanzi kodwa bengifisa ngikhuluma mina mhlambe specific kuma Nazaretha ngoba maningi nawo ayabuka la kwimpuku yesintu TV kanti kubalekile futhi kakhulu ukuthi nawo akuthola ukwelapheka sesiqonde kuona ngqo yeah cha embanjwa ngiyakuza futhi lo mbuzo ubuza umbuzo omuhle futhi kakhulu ngoba abantu abaningi yabahlupha kakhulu into emoya baningi kakhulu abantu kakhuluaze khona eNazaretha abaninkinga yegobongo yeah sengimina ngelami noma ngokubuka kwami ngibona ukuthi okubalekile kokuqala nje nxa mhlambe ngikhuluma ngethempela uma umuntu onjalo kufuna ukuthi uqale ukuthi amba ngitheni uyindoda uye kumshumayela umbikela kodwa kakhulukazi into efana uqala uyenze ngokwami qala ukhulume nabantu basekhaya yeah malume mawuthi noshisa impepho noma baba mawuthi yena ophethe umsamo niyazi asiqale la mbanje ukuze into icace usubikile nomnazathi aqale ekhaya asiqale lapho ngoba nayo phela into ewukhiye ngoba manje lento kusengiyiphambanisi ake sithi subikile kumnazathi umnazathi uyabikwa ukukholwa la eNazaretha kuyabikwa ngoba lonto iyona edawuthi abantu uthola umuntu useyadlobongela wenza into eziphambene akanayo ingilosi emgadini namakhetha nezalwazo zakuba akabatshelanga ukuthi useyiNazaretha ake sijombele sithi umuntu ubikile kumNazaretha ekhaya hamba kuye ekhaya uqale khona ekhaya ngqo tshela umalume okuyena ophethe umsamo lekha noma oshisa impepho noma ugogo noma umbani ngihlushwa abantu abadala bayafika njalo mangilele ebusuku bathi bacela ngibadlela igobongo ngithi gogo angikwazise wena uthini ngoba mina sengiyiNazaretha abese ethi nogogo athi kuwena mntanami ngoba lethi kuhluphe kakhulu kulungile kuzomethe ubenzele usuyasuka ke lapho manje usuya kumuntu okuphethe enkolweni ke manje umshumayeli wakho mshumayeli ngiyamthanda ushembe sengisize izintweni eziningi kodwa manje ngiyanikela esontweni kodwa naleli phupho elifika njalo kumina ebusuku lithi mina bathi abantu basikhanga ngeligobongo ngithi mshumela angikwazisi umshumayeli naye onomoya kaShembe useyakwazi lapho ukuthi akuhlaziye noma akucacisele enze njani wena ke qobo wakho ke ngoba phela uyazi inqubo mgomala ekhaya athi mshumela yakuvumela mhlawumbe uthi udla igobongo ngenxa mhlawumbe ukugula okubhekene nayo noma izinkinga obhekene nazo umsebenzi awutholi uhlala ngokugula izinto zakho zikhambile kahle nasekhaya ngoba abantu abadala manje ngisho induku bayishaya phansi ipeni liyawa ungabona umuntu esinenkinga yepeni yathi ushukela kanti imoya ekhaya sentala ukucabana unkosikazi nendoda ngoba bayifuna lento babhilisa yonke into yakho eyimpilo kuwena noma ukhiye kuwena into ekuthokozisa bayilimaza usumchazeleke umshumayeli usuyakwazi ke lapho ukuthi ubonisene kahle nomshumayeli wakho mawuyindoda mawumuntu esifazana ubonisana nomkhokheli wakho sethi umkhokheli cha ngiyanika imvume yokuthi ke ungulungile ungalimisa igobongo kodwa uthi masuqedile bese uyabuya wenze njani uhlambuluke mhlambe nje ngixolisa ukungena emlomeni ukusebenzisa into ewumuthi uyikhola nakuba kuthiwa isebenza into yakini akusekonani ukuphula umthetho lokho ake mbazo sikhuluma umuthi kuqala yini umuthi manje mina ngibuza wena njengomuntu osiphethe yini umuthi ngibuza nje bokuwena nje umphetho walo ukuthi no kufuna sicacisele ababukeli nabalaleli bempunga yesintu yonke into ekhona phansi komthunzi welanga ivela enhlabathini even kwathina siyinhlabathi kufanele lento sibe nje manje iqonde ithi ngqo ayikho into ekuthiwa umuthi okukhulunywa ngawo esontweni umuthi omumbi okubulala thina sidla amadumbe esontweni sidla ubhatata esontweni sidla umbila esontweni zonke lezi zinto zivela enhlabathini uma umuntu ezokwenzela igobongo ekwenzela ngendlela enokuhlambuluka uyangizwa ngithini manje ekwenzela ngezithako ezivela emhlabathini kaNkuluNkulu lihlambulukile nje iqonde ithi ngqo angeke ziqabanise nabantu bakini engafakanga lutho okuyiphayi ekuphambanisa nedlusi ngoba fanele ukukhumbula lento mayenza kuwena ukuthi iqondana kakhulu nabantu bakini abangasekho nomzimba wakho ufanele kakhulukazi umuntu omedle igobongo mnewethu uyahlambuluka ngisho ebusweni umuntu osebenza igobongo nje la ngempela uthi eqala eliphahla igobongo hayi ngibeke nje mfethu ukuthi naku sekuthi kuvula amakhabethe uma uzokwenza into efana njengegobongo ngisho imali yakho uyisweli makuthi abantu balifuna bayakunika imali
banginika umuntu oqonde ezokwenzela ukuze into zakho zihambe kahle. ngoba sisazobuya enhlanzi kukhona umbukelo wempunga yesintu TV la uyakuzwa impela uyachaza Yeah. kodwa manje yena uthi ngeke mina ngicela ukuthi ke ngiye lapha kumkhulu nangu ke mkhulu umuntu uyikholwa mkhulu usezwile ukuthi ngempela makumphoqa kufanele ukuthi akwenze ikhona mhlawumbe indlela yokubaleka okanye yokuyibalekela into efana nale mhlawumbe ebantwini abanenkinga efana naleyo ababalekayo singathini kubona uma kuukuthi alibalekeleki ngempela ayikho indlela ongabaleka ngayo Ay mhlawumbe umbuzo wakho uma ubuza kahle uthi umuntu ofuna ukubalekela igobongo kunjalo noma ikhona yini indlela yokulibalekela igobongo uma kuphoqa ukuthi ngempela abantu abalidinga ikhona indlela yokubaleka ngoba ngiyazi khona umbukelo wempunga yesintu TV othi ayingeke mina phela igobongo liyabantu kokuqala omunye uthi mina nje kwamanzi abandayo ngiyafudumeza angiphathi kokugeza angigezi ngamanzi abandayo kodwa manje uyalibalekela kodwa lemphoqa angithi uma ngabe umuntu engenwe imimoya kunemoya uma ngisuka ngiyokholwa okanye ngiyokhonza ngisuke ngenwe umoya othizeni lo osukungenele walolo hlelo lokukhonza olthile kodwa uma ngenwe imimoya esuyingene kimi iyakwazi ukungilawula nokungifundisa uma ngenwe imoya ngempela awukwazi ukuyibalekela imimoya ekungenile ngoba uma ulalela kahle ngisho emandulo nangu isithole indodana yomuntu kusho indodana yomuntu imihamba ethizeni kuchiwa ihlala nendoda ethile uthi ngenze njani uthi Rabi ngingenze njani ukuze ngizalwe kabusha of which indlela behamba ngayo beje yonke into beyenza ngokukholwa uyazi yonke uNikodemu kodwa uma sefika umoya lo ngoba uJesu Kristu angikhuluma ngokukholwa ke manje uJesu Kristu wayenjani wayengenwe umoya okuthiwa ukaNkulunkulu okanye ukaNkulunkulu sisho nje balinjalo isho leBhayibheli yeah lithi uthi meqhubeka uthi umoya uphephetha uya lapho uyakhona but asiwazi uqhamukapi futhi asuwazi futhi uya kuphi ngamanye amazwi sikholwa yinto thina esinjani esingayazi uqhamukapi futhi asiyazi ukuthi iyapi injalo nemoya leyabakithi abangene uma umuntu esengene uzwa ngisho inkambo yakhe ukuthi lo muntu usengenwe imimoya abantu abadala ngisho nokukhuluma kwakhe akakhulumi nje athi phuhla unentobeko abanayo njengoba desho umne wethu uNhlanzi ukuthi lento inkinga lento yemoya abangasekhoyo njengoba desho echaza ukuthi kwakhona ukholwa lokho ekhuluma ngakho ukuthi usubikile nikhona ekhaya ngoba sikhuluma ngomoya okholwa sikhuluma ngemoya base sikhuluma ngamagobongo ngoba na amagobongo ahlukene likhona igobongo ngalibalekela kunjalo akhona amagobongo ongeke uziwabalekele so ilelo futhi icacisa ukuthi iliphi lelo ongalibalekela kuyenzeka baba uNhlanzi mnewethu ungenwe kuthiwa ungenwe umuntu kuthiwa umuntu ayishimane ngeke ngivume ungenwe ishimane kunjalo ngoba nokuganwa kuzoba kancane kwenzekile mengizongena ishimane ngeke ngivume ungenwe ishimane okanye nangu ugogo uMadlamini wayithakatsha mashwa kuvuke ugogo uMadlamini ngisho abamazi kokuMadlamini wayithakatsha mekuthiwa umuntu ongena obantu ungena uMadlamini mengize ngiyibhokela hey ngoba ungenwe emoya kunento inethone ngishintsha ngayo hey mina ngugogo uMabani uMadlamini kuthiwa hayibo lenganazi ngene umthakathi lengani kwenze njani kunemoya ebalekelwayo ifuna ukuthi igezwe hayi kuba sukuyibalekela indlela ukuyibaleka ukuthi igezwe kuyimoya leyo enjani engene kimi engalungile not ukuthi ngiswe ngiyibalekela ngempela ngiswe ngizogeza lemoya engene kimi moya obushimane
imoya yokuchakacha Yokuphinga. imoya yokuphinga isuke izongena kimi ifuna ukuthi ngiyigeze mina kimi igezwe phezukwami ukuze lo ongene kimi ahlambululeke usuke ngasho ukuthi mabezongena kimi usuke efuna ukuthi ngiyosebenza ngemoya yakhe. So ngicathi impendulo omkhulu obuyibuza ukuthi ngiyakwazi ukuyibalekela yini noma ngiyakwazi ukuyidojela yini. Cha, imoya engayidojela yile engekho mihle kimi engafanele ngengozi ukuthi ngize ngiyivume noma kuthiwa ungena umuntu oyekho kovula lapha kangana ukuthi mabe wayenemoya emibe phatha ikhubalo elimbi njengoba umnewethu uNhlanzi ukuthi yonke into esisebenzisayo ivela emhlabathini kunjalo. Uzwafanele umnewethu uNhlanzi wathi kunomuthi wokuphila nomuthi wani wokubulala okufa. Uyenze nasedini ukuthi uma ufunda kahle iBhayibheli lithi uNkulunkulu kunomuthi wokwazi okuhle nokubi. So angizovuma yonke imoya engena kimi ukuthi akube le moya izongibusa ngoba nakhona ekolweni ikhona imoya ekhona ngaphakathi iyadumisa nayo uNkulunkulu. Ithi uNkulunkulu naye mkhulu kodwa ungesona imoya kaNkulunkulu. Mhlambe komkhulu sesizophetha nje kancane ohlakothini lwakho mayelana nawo lo mbuzo. Kungabe mhlambe kemkhulu nangumuntu ngoba ngiyafisa ukuthi sigcile kakhulu ebantwini abakholwayo bafowethu. Ngoba abantu abakholwayo ibona labo thola ukuthi banenkinga kakhulu. Kodwa umuntu uyaguqa uyathandaza enze yonke into anikele azicelele. Kanti ushawa ile moya le anayo. Ingakho ngifisa ukuthi sigcile kakhulu ohlangothini lwakhe. Umuntu othandaza umkhulu. Mhlambe ikhona yini indlela yokuyithandazela lemoya engalungile esondele eduze kwami ukuze ngikwazi ukuthi ngiyixoshe noma mhlambe ikhona yini indlela engingathandaza ngayo okanye ngiyihlambulule ngokwesikholwa ngoba abantu bathanda ukwenza izinto ngokukholwa. Alikho isonto omkhulu edlula umsamo wakini. Kunjalo. Alikho omkhulu uyathanda uthandi ngoba nje umhlabeleli wensizwa uthi wekholwa usuyakho athi uyaphinga usuyachakacha umkhonze kanjani esemafini. In other words akekho uNkulunkulu olapha emafini. Akekho uNkulunkulu ohleli ngale esibhakabhakeni zamafu. Ngicela ukuyikhuluma mkhulu ubuyikhuluma nje nawe ukhuluma ukuthi ngiyikholwa. Mufunda the book of John umvangeli uJohn oqala. Lithi ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayeNkulunkulu. Ulizwi waye kuNkulunkulu. Lithi konke lokhu kwavela ngaye. Ukuze umazi uNkulunkulu nangu uNhlanzi mase uNhlanzi ekhuluma siyalazi ivoice kaNhlanzi ukuthi uNhlanzi okhulumayo. Kunjalo. uNhlanzi umazi noma esephumela phansi ekhuluma ngaphandle ukuthi ubalo ukhuluma ngathi uNhlanzi ungakamboni. Unjalo noNkulunkulu mefika kimi. Linjalo nelizwi kaNkulunkulu melifika kimi. Alifiki lesiquqa sekhanda elikhulu kanje uzemazema wendoda ethize. Kodwa umuntu ngidla ngisisho sokusikhathi omkhulu ukuthi uNkulunkulu kanje uJehova uNkulunkulu okuyena ngempela okula kimi isangoma esingaphakathi kimi okuyisona esingilawulayo ngoba ufuna incwadi zeKorinte bese 6 lithi umahluleli inazi izimiso nezahlulelo uNkulunkulu Jehova ayela ngazo uba ngikwenza ezweni engiyakulo ukulidla ukumesaba uNkulunkulu. Mfokazi Wide angibuye ngize kuwena Mfokazi Wide. Angibuye Mfokazi Wide ngize kuwena. Mfokazi Wide la nakuba ngawubhekisile kuwena ngqolo umbuzo kodwa ingoba ngifisa ukuthi njengamanje kuphefumule wena. Nakuke manje inkolo isishayile imithetho. Inkolo yami ngiyihlonipha. Ngiyihlonipha kakhulu. Uzokhumbula ukuthi phakathi komuzi wakithi kukhona izinto ekufanele ukuthi zenzeke kunamakhehla wayekade kuphuza utshwala. Uma sengizokwenza umsebenzi ke manje inkolo ikushilo ukuthi ngokwenkolo utshwala sibuthinti. Mhlambe kubantu abamakholwa abafikayo enkolweni asakhetha ukuthi mhlambe noma ngabe yipi inkolo abafikayo enkolweni ungabaluleka uthini umuntu umezwa intshumayelo efana naleyo ukuthi uma ukholwa utshwala awubuthinti. Lo muntu lona uzokhumbula ukuthi uyafika enkolweni kufanele enze umsebenzi useyafika yena kubo uthi utshwala abusagayo asibugayi thina utshwala ngoba sesiyakholwa. Lo muntu ofikayo enkolweni ungathini kuyena mne wethu makuthiwa utshwala abusasetshenziswe ekhaya mhlambe ezwe
umuntu othile esho ukuthi thina ekhaya utshwala asibugayi ngoba siyakholwa naye bese akuthathe lokho ngamlule ukuthi umuntu ofana nalona mnewethu ezintweni ezifana njengalezo ngizothatha emazweni kaNhlanzi ake wawasho yeah uthe uNhlanzi uma ngukuthi ubuNazaretha usubikile yeah kusho ukuthi sekunezinto ezimbili esezihlukile la uma ukuthi ubuNazaretha awukabiki asithi nje inkolo singabeki kubuNazaretha yeah ngoba zonke izinkolo ziyabikwa kunjalo uma ukholwa kufanele abantu abadala abangasekho babikele ukuthi ngokwenkolo manje ngikuyo nayi senza kanje kube kanje kube kanje so uma ngukuthi ubuNazaretha awukabiki iseluleko sami sisekuthenini amakhehla phela lawana wazi lutho ngenkolo yakho azi wena uma ungakasho lutho nje emsamo ukuthi mina namhlanje ngiyakhonza ngikhonza endaweni ethile imithetho yasendaweni ethile ihamba kanje okusho ukuthi wena usenalo ilungelo lokuthi uguqe lapha kodwa hayi ukuthi ubuphuze utshwala ukuthi uphuzele ukudakwa kunalento le eyenziwayo eyusiko ukuphungula kunjalo nami ngiyakwenza mina ngibuye ngisihaleleke nje isizulu simnandi ngiyakwenza nje impela uthola uma ngonika amakhehla ngifike ngiguqe ngedolo ngithi qhabo nanga umkhuluphe lapha ngimbone ngathi awusigcizele inkulumo esho uzwithi unqomalo la ubungoma mkhulu ubuyisonto kuyinkolo kunjalo ngoba khathi ungetha uvuma ubungoma usukuvuma inkolo wena uvuma isiko elithile lobungoma kunjalo ngoba uma bukhuleka lapha nemsamo usunesigodi esithile lapho usuthandaza khona ubiza yonke imoya nabo kosibanibani usuke uze njani uthandaza kulabo uNkulunkulu balelo sonto lelo osuku kulona ngoba noJesu John 17 esehamba emhlabeni uthi baba khazimulisa indodana yakho ukuze oyiphe bona ibaphi na ukuphila kunaphakade shuli ngwanya amazwi na uJesu uyaphahla manje ukhuleka kubani ukhuluma noyise ngoba ilento wayivuma ukuthi ibe kuye kodwa khona behamba khona uJesu azathi esebonise bumzima ngoba asingahambi kakhulu bafowethu kodwa sihambe lapho kulungile inhlanzi ayikashuba ngeza namthe baba ke umuntu ujulukile baba Nhlanzi impela kufanele kushube bafowethu ngoba manje njengoba sikhona la siphilisa abantu sifisa ukuthi abantu uma benza izinto bangagcini bezenza izinto bagcine sebeqhatheka nokhokho babo wena Nhlanzi ngithe ngizoqonda kakhulu kuwena ngiyibeke nje ukuthi awukumele uhlangothi lwamaNazaretha ngoba ke vele nenkolo le silandela kaShembe eyakini silandela inkolo yakaShembe uyabona manje ngike ngidideke Nhlanzi mhlawumbe uzongichazela njenganomuntu wakhona uqhamukapi manje ukuthi iNazaretha ligcine manje mne wethu sekungathi lisindisiwe alisafuna ukemsamo selethi lihamba lekuShembe kungabe mhlambe into edingakala ekhaya emsamo ngiyakwazi ukuyilungisa kuShembe kufanele ngihlabe lokho bami kodwa bese ngithi mina hayi ngizohamba ngobenzele ebuhleni into enjalo iyenzeka yini ngoba ngenzeka ukuthi mina mhlambe odidekayo ake sibeke nje manje sicacisele lento ithi bha kuze mhlambe iqonde kakhulu nakona amaNazaretha nakubantu abasafisa ukukholwa kaShembe njengoba ngiphinde ngabe ngathi kunomndeni usekuba nenkolo kube nebandla asihlukanise lento ukuze icace uma wenza utshwala ugaya kini wenza into eyisiko la kini akulona isiko la kaShembe noma isiko mhlawumbe lebandla ngifuna ukuyicacise lento ngoba abantu bagabavula manje bahlanganisa into yomndeni bayihlanganise nenkolo zihlukane nje lezi zinto uma ucela uvuka nathi kumaNazaretha amaNazaretha uke kwenze kanje ngokwami ukwazi nokwami ukubona ubanika indaba yabo ubanika iCoca-Cola yabo ubanika iFanta Orange yabo kodwa kunomakhelwane bakho owakhelene nabo kunjalo baze bathini bathi abantu unenhlanhla uma uthola utshwala emakholweni angijayeza lonto njengale omakhelwane nakho obakhelene nabo base umndeni wakho ngoba mawushiya washinga uphumile emsebenzini ugathelwa umakhelwane mawukhwehlela manje umuntu oqala ogijima afike umakhelwane
abasonti kaShembe bona into ebajabulisayo utshwala okubi ukuthatha utshwala mbanjwa ukubekela amakholo asicacise lapho mbanjwa kodwa abantu abangakholwa into ebajabulisayo mbanjwa yini utshwala ngithi ayibona lona awenzela amakholo futhi awenzela uShembe wenzela abantu abahamba kini bengaphendukile baba amakholo ngeke ngithi mina umuntu mase efuna ukuthi ayeke indaba yotshwala ngoba ijule kakhulu akufike bona mbanjwa angasho mina noma kusho umuntu othile oyisikhulu okuphethe ngoba unomsamo wakho nomsamo wami uzothi mina ngivala utshwala kusasa khamba ingane yami uthi mina ngiyeke utshwala ngiphelele umsebenzi uthi mina ngiyeke utshwala ngingene emotweni ngishona uzongivusa inibanje mina ngithi akufike bona ngithi bona bakuthumi kaShembe ukuthi uzokhola bayakhuluma uyabanikelela obathethela amacala obahlambulula abakhulume bona ucha thina mntanami sesaba amaNazaretha asisadingi ukuthi kuphuze utshwala noma usigayile utshwala ngoba sesihlamnukile sengenzi into ngoba manje ngoba into ebuyisilimaza kakhulu enkolweni ukubona nangumnewethu uPheo evala utshwala into zakhe zimhambela kahle abona uzwide uvala utshwala imsebe abantu ayifani kunjalo ayifani zwide ngeke ngafana sikhulume ngale nto ngenisa abantu abadala zwide ngoba ngiyibona ngathi i-challenge awukwazi zwide ukuthi wena ungenisa abantu abadala bakanxumalo nabantu bakambanjwa nabantu bakaPheo ngendlela efanayo siyababulala ngoba le dalo njengoba zifuna zingeniswa ngendlela ehlukahlukene ngiye kumsamuke manje ngize ngifike ukona utshwala uma abantu bakini bangenisa kahle bangena kini bathi khaxa bayakhuluma kunjalo mubo umuntu otho yikholwa manje awulala angaboniswa lonto ayibokuphatha kambi uma uyikholwa ungakujabuleli ukuthi uzolona kancane ubuza kumshumayeli kancane uzohamba uyobuza kumkhokheli ngoba phela yibo bakhonzelayo futhi uyohamba wedwa yibo fanele bakulawule ukuthi enza njani mina ngilapho la ngikhola lawulwa yibona ukuthi utshwala bugaye uma makholane befika uzobona kuba khona indlu yomakhelwane nangoku umuntu unhlanzi iningi labantu enhlanzi alinalo ulwazi lokuthi ekhaya kuyacelwa ekhaya enye insizwa ithi inephupho mayiphupha iphupha isendlini makusendlini kunamaNazaretha amaningi nayi iNazaretha kukhona uShembe la uyanikelisa ithi yona lensizwa yathi sekusela umuntu oyedwa ngaphambili sokuyiyona ekufanele ukuthi izizonikela wavele wasukuma uShembe umesukuma uShembe eze ngakuyona athi hawu ngenkathi ngisendaweni ethile wawukhona uzocela namanje usazocela ucela nini kanti ekhaya hamba ocela ekhaya manje ungathini ngalabo bantu abazi ukuthi yonke into yenzeke esontweni nhlanzi nanga umbuzo wami la ukhona ukuthi yonke into bacabanga ukuthi yenzeke esontweni abakholwa ukuthi okanye abanalo ulwazi lokuthi uShembe kuza kwenzela into uyenza ngesivumelwano sabantu bakini cha manje lento ikhulumayo futhi iyangithokozisa kakhulu baningi abantu abanalo nkolelo ukuthi yonke into yenzeke sothi cha kunjalo manje lento ifana ukuthi manje wena ngizoyibeka ngicacisela ukuthi wena usuyinazaretha wedwa kini bonke abantu abawona amaNazaretha asibeke khona izocaca wena usuthi umenza izinto manje usufuna ukuphuma emndenini yebo kokuqala umnazaretha ubikile kodwa usufuna umonza izinto ngathi ungaba nendlu yakho ngeke ngibabona khona abantu abenza lokho awusafuna uhlangana nomndeni awusafuna ukuthi wena monza izinto la ekhaya makuhlatshiwe wena okay uma uyiNazaretha akuyibeke nje lento mhlambe kini wena wedwa uyiNazaretha makuhlatshiwe kuyisabatha wena awukudla ukudla okushisayo wena kuphela kodwa bakhona egcekeni zonke into ezenziwayo ezomndeni uzigcine kodwa hayi ukuthi usuzobaleka angithi ayibona lonto njengale okubalekile hlonipha umndeni wakho ngaphambi ukuthi uhloniphe uShembe ngoba uShembe njengoba usho manje ukhuluma nabantu bakini ngaphambi ukuthi akunike noma yini eyisipho noma eyisibusiso noma enhle uyayibona lonto njengale manje lokho okushoyo manje ukuthi uthi wena umuntu uma efuna into yonke into useyakuShembe ukushayisa kakhulu manje pho impepho uyishiselana usigcina impepho uzatha impepho uthi wena uma ufuna ukushisa impepho uzohamba uyishisa kuShembe ngoba yonke into esiyenzayo sithunywa abantu abangasekho abalele nokukholwa lokho asikwazi nokukholwa ukuthi ukukholwa kanjani yibo abasilawulayo uma usugabavula usugijima wena kancane ukushemba sewukushayisa lokho akusho bona mhlawumbe ukuthi hayi ke lento ufuna ukusenzela yona hamba uye kuShembe uyena uShembe uzosilungisela lento hayi ukuthi uyisukele wena uyingane ekhaya uhlale uyingane noma ngabe uyiNazaretha noma ngabe uyintshebe nganani ngoba labantu abasiphethe baphethe imphefumulo yethu manje bayasilawula uyathanda awuthandi okubalekile mina ngikushoyo
lo muntu uyashayisa uma ufuna ukuhamba ngendlela kaShembe lo simkhonza uqala ekhaya. Akangiphindi lapha mkhulu ngibuze mhlawumbe ngenzeka ukuthi ngoba umuntu obuye abasiza abantu kukhona umuntu la isintu siyagcinwa kubo masigcinwa kubo isintu zonke izinto uthola ukuthi zazenziwa ngokubuka ukuthi kunamacala amaningi abhekene nawo kubo agcine sebalekele enkolweni balekela kule nkolo ethi thina asiwagcina amasiko uyakokholwa hayi ngoba kuyinhloso yakho ukuthi uyokholwa kodwa ubalekela izinto ekufana ukuthi azigcine egcekeni lomuzi wakubo singathini kulabo bantu ukubaluleka nokubakhuthaza mkhulu ngoba kukhona omunye umuntu othola ukuthi izinto bayazithinta mhlawumbe athola umuntu ozomlekelela ekuthena azithinte lezi zinto kanti uthola umuntu okungena ongenalo ulwazi uzodla imali yakhe amthintise zibe eminyama kakhulu kunakuqala agcine ethi mina ngokholwa aye enkolweni othola ukuthi ithi ufile ukuze abantu bengeke babalekele enkolweni bebalekela amasiko ungabaluleka uthini mkhulu ukuze bezokwazi ukuthi izinto bazilandele kahle. Umphosoli Paul uthi ngiyathanda ukuba ni sazi ngabafileyo. Iyakhathaza leyo ukuthi umuntu mabe esengena ekholweni bese ufuna ushintsha zonke izinto ezenzeka ekhaya egcikeni kayise nonina okanye emzini wamakhehla womkhulu wakhe wokhokho bakhe bese efuna ukuthatha indlela yakhe yokuphila ngamanye amazwi ushintsha igceke ushintsha isystem yasekhaya manje uthatha isango ulibeka emsamo isango uthatha umsamo ubeke esangweni ilokho esikwenza uma ngabe sithi siyakholwa buka la mkhulu lo esimkholwayo thina njengamaKristu lithi uJesu lithi nazi izukulwane kaJesu bayabalwa bonke ukubalwa bazofika koqala lemuva koJakobe babengekho mbanjwa babengekho ozikode bengekho onhlanzi kuba izizukulwane zakubo qala abantu bethi befa abantu baqala okanye namanje khona basahamba kwamanje athi nakho ngibona kungena usibanibani kahle kahle umuntu umesehamba emhlabeni uya kubantu bakubo kunjalo awuyi ezulwini uya emindenini kwelamathonga so uma ngabe ubalekela ukwenza isiko lakwanhlanzi uthi uyokwenza isiko laka Jesu Kristu uJesu esesiphambaneni sethula waba nomthandazo awuthandazayo esehlangana nezithunywa zakubo wengahlala nezithunywa zakithi kungakho phela uma ngabe umuntu useshona phansi emgodini noma besihlabela sonke ingube yodwa sithi ekhaya ezulu kunesithembiso kodwa mase eshona phansi kusondela bomndeni qala benze njani bathele ini umhlabathi kunjalo ngoba kahle abantu kufanele besonde eqale bani abomndeni uma ngabe mbanjwa noma singasona sizwane nawe into eyibhadi uzobalahla abantu bakini abantu bakuba usafuna babona abantu bakini kwenze ngebhadi uphekwa athule emgwaqweni angeke uze ungithinte umzimba wami bengafika ngabakithi kunjalo so ngamanye mazithi mkhulu umuntu othi ufuna ukubalekela ekholweni noma nangu uthola ugobela othile wathi uzomsiza ngezinto ayimsiza ngazo kuya ngendlela ukuthi uyithinta kanjani isonto lapha ekhaya kwambanjwa isonto lapha yana kaMtungwa lalithintwa kanjani qala babeciza kanjani isigubhu uma ngabe umkhulu wakhona kunento okuthiwa ingulube eqala lengakithi empangeni esethi vum ngoba kwasithola njalo menza umsebenzi wayevela hlale phakathi negceke asha into ayishayayo kodwa uthema sezikhula izingane zakhe zabe senza bazi baphela bonke ekhaya kodwa ukukhumbula intombazane engumzukulu ukuthi umkhulu wayenze njani kwaye mabebuyela entweni uyisemkhulu ayenza kuma isimo somndeni senjani saqoqeka yazi ukuthi la ekhaya kwakwenziwa kanjani monza izinto singalanda ogobela ulanda inyanga nenda bathandazi ufuna ukusa into zakini ngeke zeyilunge mabe ushaya isikhala njalo mabe ufuna ukusa into zakini ngoba for example nabo bunhlanzi
umnewethu lana yeah angeke aphambanise into yasekhaya ngoba ethi ufuna accommodate mina kunjalo kodwa uzokwenza ngokwesiko lakhona kwaShembe ayihlangene nenkolo ngoba ngisho abaphathi bayinkolo khona ngaphakathi emzini omkhulu uma sekuze emndenini basemndeni bayasemndenini kunjalo ijazi abasuke limbethe lokhola ibandla bayekhumula lo ngubo bahlala njengengane nasemndenini ngoba basuke besebazi ukuthi ngisho umfundisi uma bekushoniwe ekhaya kubo ukuthi uyakhuleka lapha kuthiwa aphamzezana kuthiwa umfundisi bani kodwa bese emndenini uhlala lapha njengomndeni athobe azotshe ngoba usuke engazotsheli abakusozothela laba abakubo abangasekhoyo ngoba noma uyathanda uthandi kunento esitshelayo ukuthi imvelaphi yami ikwangcobo kunjalo benze njani njengamanje bengilana ngiphambi koNgcobo manje angikho phambi kwebandla engiliholayo ngizwa kahle mfokazi Zwide asikageqini bafowethu amagula ngoba asemuke engikufisa umfokazi Zwide ngicela ukuthi kule nkulumo ebekade siyikhuluma iyonke mnewethu ube namazwi nje ozoluleka ngawo ababukeli bempunga yesintu TV ukuthi uma ukholwa kuba khona izinto ezikudingayo zasekhaya njenganomuntu kokholwayo wena ozosho ukuthi mhlambe ubeluleka kanjani kodwa ubeluleke nje ngaphansi kwale nkulumo besiyikhuluma ngesizathu sokuthi siyakhulisana siyachushisana siyacathulisana yebo ngibonge lelo thuba newethu bafowethu nani bathandi bempunga yesintu ekululekeni kwami engakusho kule topic kade sikhuluma ngayo nje yonke inkulumo kade sikhuluma ngayo okubalekile qala ukuthi wena uzazi ukuthi ubani ufunani hlonipha umsamo wakini okutshelwa ithonga noma abadala kuhloniphe landela ngemva kwakho wazi kodwa ukuthi inkolo ikhona naye uyihloniphe ngoyithule izinto lezi ziyahambisana kodwa uma uzohamba ezicathulweni eziright njengoba sesichazile einkulumeni zethu ebesikhuluma uzozwa ukuthi mbukeli wempunga yesintu lapha ekhaya ikuphi okufanele ukuthathe ikuphi ongahle uthi wena awukuthathe umuntu uyayikhethela kodwa nje sengigcina mina ngumfokazi Zwide hlonipha umsamo hlonipha inkolo yakho usihloniphe nawe uNkulunkulu yoba nawe siyabonga sibonge kakhulu umfokazi Zwide baba Nhlanzi sesiyaphetha njengamanje nawe ngiyafisa abafowethu ukuthi sibaluleka ababukeli bempunga yesintu TV abantu abakholwayo mina ibone ngeke ngibabone benenkinga kakhulu angisabi ke mina ukukusho lokho mnethu ngoba into engeke ngiyibone ukuthi abantu abakholwayo ibona banenkinga kakhulu thola ukuthi ikholo manje liyaguqa lizimisele bandle esontweni likwenza konke kodwa manje izinto azenzeki abantu bagcine sebedelela inkolo ngalo kanti lilahle lapha emuva likhohle ukuthi mina kukhona lengisuka khona ake sizwe Nhlanzi amazwi hayi manje asibe ngoba nabantu besintu bayahluka abantu sibehambe kakhulu inyanga nezangoma nabathandazi manje abasizakala baze bangena enkolweni abaye abaqashile sebezame kakhulu kodwa ekhuluma umuntu wethu uphewa engithandile kubalekile ukwazi ukuthi ekhaya kwakwenziwani kubaleka kakhulu ukuthi uqale uthola imumva la ukuthi kwawenziwani ukhokho wayenza njani ugogo nami nginezimfihlo nje ngizame ngizazi zenziwa ogogo bami engeke ngiyikhulume ngisho nangimpunga yesintu ngoba inkinga isuke lapho kakhulukazi kubalekile ukuthi wazi uma umuntu imumva lakho la kumalume la kumalume nawo libheke kakhulu phinde ubheke imumva lakho la kababa kodwa mengashadi ibhekela kumalume nje ukuthi ngoba leyo nto wena manje bilemaza kakhulu uthola umuntu athi umama engashadile baba engashadile usebiza uNgcobo uyabona lo nto nje kale kanti manje lo nto iyamlimaza umuntu ngoba wenza kuthiwa uma uthola isibongo sababa kuchaza ukuthi uyindoda yabo umsamo kakhulukazi osilimazayo wena manje wona ukhiye nje oshaka kakhulu oshaya amakhanda uma kuthiwa sincenga kancane futhi ungathi ngoba usuyasebenza uhola kakhulu noma usuyakholwa la ekhaya usufuna ukuba ubhongoza uma uyingane noma ngabe uhola 30,000 noma uhola 50,000 ngenyanga
thoba ubuze kwabadala uhambe ngendlela abadala uzehlise ukuze ngelinye ilanga uhlala uthola njalo izibusiso izinto zakho zikhule uthole njalo ukukhanya kodwa ukukholwa nakubalekile umuntu umphefumulo ombanjwa ngitshela abantu mina abaphewa ngithi umphefumulo awuna ingcabo umuntu angakukhohlisa nje athi hayi ngiyawushaya umuthi nini uNkulunkulu masethi umphefumulo kaJehova uJehova mase uthatha umphefumulo wakhe noma ngabe uccabe kanjani waqina kanjani mase kushaya isikhathi sishaye ukubalekile ke singakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ukhona sithandaze uJehova ukhona umphefumulo wakhe ukuze umphefumulo wakhe uJehova akukhumbule hlala wenze njani uthandaze ingilosi iyaphamba sibonge kakhulu baba uNhlanzi mkhulu ukuze ke manje abantu nabanenkinga bezokwazi ukuthi ke bazisukumele inkinga zabo umuntu usetholile ukuthi ngempela kufanele ukuthi ngidle ukhambo lithile kufanele ngidle impande ethile ukuze kumuntu engeke abe nalo uvalo ezothi umesuka ehambe yakulowo melapho wendabuko afika amenzele iqiniso engifisa ukuthi uphethe ngako omkhulu ukweluleka abantu ababelaphi bendabuko okuwukuthi ngempela sengathi kulomkhakha singahlala izinto sizenze ngeqiniso abantu sibasize kahle ukuze bengeke baze babaleke ukuze bengeke futhi babe novalo lokuthi beze kuthina ukuzofuna usizo ngoba ngempela bakhona abantu othola ukuthi izinto abazazi kodwa umuntu afuna ukuyenza into engayazi uthola ukuthi kufanele ukuthi ngikutshele ukuthi awuhambe uye eNhlanzi akunikeze iswasho mina sengifuna manje ukuthi ngikunike mina uyabona ngifisa ukuthi kube khona amazwi azoza kuthina njenganabantu ababelaphi bendabuko azosikhuthaza ekutheni abantu sibasize ngeqiniso asibonge le yabalaphi bendabuko iyinkinga ngoba kusuke kuthiwa uJesu siyazi kakhulu noma wazi kangcono kodwa kubalekile ukulalela abantu bomuntu bathini namhlanje abantu bomuntu bangakutshela lokho namhlanje ugijima wenze khona kusasa bafike nokunye kubalekile ukuthi uzwe bona abancane abantu bomuntu bathi thina sifuna hamba uyogeza eqeleni ugijima uyeqeleni kanti kunomuntu befuna ugeza eqeleni athi umuntu hawo usumgeza eqeleni nami ngifuna ungigeza kuphi ngaphansi kolwandle ugijima uyephansi kolwandle kodwa ukubaleki nakho konke kulokho engikushoyo asingafana nabantu abenzisana iabortion yabo le abortion ngokhipha izisu iyahlupha mkhulu ngoba ugcina usulahla nengane kanti iwe udokotela kusasa kanti ulahla umuntu oyokwazi abe umuntu ebantwini oyoqhubha impunga yesintu utshothi wena usuwenzisa umuntu into engekho right ufana nomuntu omkhiphisa isisu lo muntu uthi econceive lokho akumumethe wena bese lento uthula lento ayithwele akwanye ayimumethe ayikho right umlimaze isipho somuntu ulimaze isiphiwo somuntu aphiwe sona abantu bakubo abangasekhoyo impilo yakhe yonke usilahlile isisu esichithekile awukwazi ukusibutha bane wethu nidle amaningi esakeni mbukelo wempunga yesintu TV inkulumo ezifana nalezi uma ukuthi niyazithakaselela futhi niyafisa ukuthi sihlale sibe baningi nabanye ozakwethu esingakwazi ukuthi sibalande sizodingida sisonke lokho esikwenzayo sikhombisa wena ukuthi sabantu ababambene la kwimpunga yesintu TV ayikho ipolitiki masibiza umelaphi wendabuko sisuke simbizile nje ngenhloso ukuthi azokulekelela ingakho ubona lapha umkhulu phewa ehlele eduze kwaNhlanzi nangiya nozwidi uzwidi nakubengena kumelaphi wendabuko ngelinye uyakhumbula futhi kukhona nomkhulu uBovungana ekhona khona la kwimpunga yesintu lokho sinivezela nina okuthi sihlangene inhloso yinye ukuthi silekelele wena mbukelo wempunga yesintu TV siyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese niwuthatha umfanekiso oqosheni udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzokwazi ukuthi ube usizo inombolo lezi into enizibona zivela umuntu mekhuluma eyakhe leyo nombolo busumthinta kuyona makukhuluma uzwidi ubona inombolo yazi ukuthi yakhe makukhuluma uNhlanzi yazi ukuthi yakhe nomkhulu njalo njalo asiqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga